Shalome, 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 haleluya, amen. Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire. Ni Pastor Joseph muriko murasangira ijambo ry'Imana. Ndagomba dusangire nawe ijambo ry'Imana. Turarisoma hariya mu gitabo cha Bibiliya yera Luka igice cyaho cha 22, turasoma umurongo waho wa 43. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru, amuha intege. Imana nishimwe. Niri jambo nagomba ko tuvugana ko umumarayika yiyereka Yesu, kandi ngo amwiyereka avuye mu ijuru, aha intege Yesu. Nagomba nkwibutse, Yesu yari yacitse intege. Yesu nawe yari yahuye n'ibihe byo kudendebukirwa, kandi yari Imana. Nkwibutse ko Yesu yari yambaye umubiri nk'uko wambaye, mu ruhande rumwe yari Imana, mu rundi ruhande yari yambaye umubiri. Uwo mubiri rero yari yambaye yarashikiwe no kudendebukirwa, arashikirwa no gucika intege. Ijambo mfise niri rivuga ngo mbega nibiranga ibihe bimenyetso biranga ugukora kw'Imana ku muntu. Mwene data, ugukora kw'Imana kuyo kugomba kuba ku muntu, uhura n'ibintu bikomeye cyane, mbere ibicantege biteye ubwoba. Na Yesu urumva ko yari yahuye n'ukudendebukirwa mu buryo bw'umubiri, ariko ikintu cyamufashije Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nagomba nkwibutse, mu gihe cyose ugomba kwinjira mu isezerano, uzohura n'ibigwanya isezerano. Mu gihe cyose ugomba kwinjira mu bihe byawe, uzohura n'ibigwanya kwinjira, ibikubuza kwinjira mu gihe cyawe. Igihe cy'umuntu kiragwanywa, isezerano ry'umuntu riragwanywa. Ubyumve neza. Iyo ugwanijwe rero, nawe bisaba ngo nawe wigwanire, cyane ugwana ukoresheje iki? Apana umubiri, apana akanwa, apana inguvu, apana ikintu icyo ari cyo cyose. Koresha gusenga. Nibiki byo gufasha kugira ngo ube mu gihe cyawe. Akarorero, biritweretse ngo ibidufasha kugira twinjire mu gihe cyawe no gusenga. Yesu mu bihe yararimo nta kindi yakoze, bibivuga ngo yegera imbere arasenga. Nshuti mukundwa, mu bihe uzocika intege, senga. Mu bihe uzodendebukirwa, senga. Mu bihe uzumva amajwi guca intege, senga. Igihe uzobona abantu baje kuguca intege, senga. Igihe uzobona ibintu by'ibrotse, senga. Igihe uzobona utewe n'isuriranya ry'uburyo bwose, senga. Wongera usenge, wongera usenge. Ongereza amasengesho, wongereza amasengesho, wongereza amasengesho. Mwisengesho harimo inyishu z'ibintu byose, harimo umuti, harimo gutabagwa, harimo kurindwa, harimo kuzigamwa. Reka gusenga amasengesho y'abafarizayo yo kwiyerekanisha ku bantu n'abandi. Reka gusenga amasengesho yo kugira ngo nakakubone. Reka kugira amasengesho yo kwikurayo. Senga isengesho ribonwa n'Imana. Nawe ubwawe wumve kuri kuravugana n'iki? n'Imana. Reka gufata umwanya. Isengesho riha umwanya ukwiye mu buzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ugusenga kwa Yesu kwahagurukije Imana ku ntebe, guhagurutsa n'umumarayika. Imana ishimwe, araza muha intege. Kubera iki? Ugusenga. Haleluya. Utegerezwa kwinjira mu bihe byawe winjijwe n'iki? Ugusenga. Icyambere n'ugusenga, kuko gusenga guhindura iki? Ibintu. Ikigira kabiri n'ukwizera Imana. Ukwizera Imana bifatanije. Haleluya, 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 haleluya. Bifatanije no kuba mu ijambo ry'Imana bizokugirira umumaro. Iyo Bibiliya, ndasoma ijambo Bibiliya ryiza cyane rinezera. Nasomye hariya mu Musiguzi igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 5, haravuga amajambo akomeye ngo nk'uko utazi inzira z'umuyaga, niko udashobora kumenya gukora kw'iki? Kw'Imana. Ugusenga kwashoboje Mwami Yesu, kwashoboje abantu benshi cyane. Iyo urabye abantu batwitangiye imbere, nta kindi kintu cyabashoboje kwari ugusenga no kwizera. Ukwizera no kumenya neza udakekeranya yuko ibidashoboka bishoboka. Imana ishimwe. Isengesho rirazana ibintu, isengesho rirakuremesha, isengesho riraguha ibyizigiro. Senga wongere wizere. Nasomye ijambo ry'Imana riranezereza hariya muri Yeremiya igice cyaho cya 33 umurongo waho wa
gatatu avuga ngo mpamagara nanjye ndakwitaba, mwereke ibyikinze, ibyo utari bwabone. Nta kindi gihari, ugusenga niko guhamagara n'Imana, kuzana ibyikinze, kuzana ibyo utari bwabone, kuzana marayika, kuzana umutabazi. Yeremiya ari mu ibohero arabwirwa ngo mpamagara Yeremiya, nta kindi cyo gukura mu iryo bohero, nanjye mwereke ibyikinze. Nuhagurukiza bakuburanira, nuhagurukiza bagukura mu ibohero. Uragomba ko Imana igutabara mu bihurimo, uragomba ko Imana ihagurutsa marayika. Ego umuntu wese azoza gukemura ikibazo cyawe, nimba ari akazi, nimba ari urubyaro, nimba ari fiyansaye, nimba ari ubuzima bwawe, amagara yawe, nimba ari ikintu icyo cyo cyose, ni marayika. Imana iramubwira ngo Yeremiya mpamagara, naho uri muri prison. Imana ishimwe. Nasomye irindi jambo ry'Imana, Yeremiya nyene umurongo waho wa igice cya 32 umurongo waho wa 27 haravuga ngo erega sindi Imana inanirwa n'ikintu. Nasomye ijambo ry'Imana ivuga ngo nduhoraho Imana y'abariho bose, mbega hari ikintu na kimwe kinanira. Haleluya, ndanezerwa cyane n'ukuri kose iyo numvise yuko iyo twizigiye, iyo twizeye, iyo turondera, iyo duhamagara, nta kiyinanira. Ishoboye byose, itabara abari mu mageragezwa. Nasomye ijambo riranezera, Yesu yavuze ijambo ryiza, iravuga ngo kuko nageragejwe shobora gutabara abariko barageragezwa. Ibihe rero byerekana ko Imana itaguhevye n'ibihe by'amageragezwa. Nuhava wibaza ngo mu bihe by'amageragezwa Imana iba yavanye nawe. Oya, igituma Imana ivana nawe ni icyaha, ni ukudasenda, ni ukutizera. Uragomba kumenya ibikurikira. Kurikirana ku munsi w'ejo. Yesu aguhezagire.